Mayor JP mibalik na king munisipyo kay batning inaproban ning korte ing kayang petisyon. Earth Day king Barangay San Agustin, Santa Ana, Mebitas, Mayor Labong mamapilang saup karengahen siya ning gobyerno. Food and Beverages Expo ning Juan, Pampanga maganap king Clark. Papil ning FEDOA king panyulong na ring komunidad kikilalanan ning LGU. Active Park king The Infinity bayong pasyalan king Ciudad Angeles. Ngaya pa oras kabalen. Kayan tabing babilog o pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kilog ng Paromingo. Iyak po ibenigin to at iti ing News Force, Pampanga. Bibalik na king munisipyo Mayor JP Punsalan kay bat ning ketiga ning korte ing kayang petisyon ay ning report. Iti ing sitwasyon ketiking Mayor's Office ning munisipyo ning San Simon inyang abak ning Huwebes, September 4. Makakumpol la king kilwal ning opisina reng tala suporta ng Mayor Abunjo JP Punsalan Jr. Makuswelo kaya po makuswelo kang pamagbalik ng Mayor JP. Kahuli na po yung mo po talaga ka rin kang Mayor. Kaya di mabilog ka sa Simon. Iyan mo po yung ginawang totoo. Para sa lanan de kaya tangay katutuan. Kami po, paglaban ni Mayor JP, adyang mo ka rin. Miya po lakuan. Masaya kami po at mibalik na po yung kaluguran ng Mayor JP Punsalan. Kami po may lungkot kami kitang milyari nga ito. Ngayon po masaya na kami dahil mibalik na po at linwal po yung katutuan na po totoo yung sasabihan da kaya. Back to work kay Punsalan, kay bat ning alos pabula na pangasukol, kay bat ning teburan ning Regional Trial Court king Muntinlupa City, ing karelang petisyon king writ of habeas corpus. Pisabihan po ka rin nung atin niyang basehan o legal ya ba, yung pangakulong dari Mayor, after multiple hearings po, after a hearing and submissions of pleadings from the NBI, from the Office of the Solicitor General, from us, kinatigya po yung korte kaya kami, may desisyon niya po, illegal niya po kanitang pangasukol dari Mayor, pangadetained. So, make-order niya pong immediate release yung korte. Dagdag na pang Attorney Viray, alang kasong makasampaking korte laban kang Punsalan. Ala pong kasong makafile kang korte. Itapin po yung kitang mi, itap po yung sasabihan mi, kaya po kasing batas tamo, nung metong nga tao, aliwa mo yung Mayor. Yang di ka, ako, yang ninuman, nung meron ka lang alang warrant of arrest, atin labong maximum 36 hours para mag-file kayang husgado, kayang korte. So, pelampasan mo itang 36 hours, alang ma-file, nag-file kami kagad habeas corpus. Sabi mi, ala namang korting sasabing kailangan lang tuloy-tuloy makasukol habang alalang kaso. Alalang kaso Alalang kaso makafile kayang husgado. So, ito yung argumento mi at peniga na kayang korte, and that is in accordance also with our constitution and laws. Ing prioridad na mo kanong Mayor JP ngeni, ing mag-obra king munisipyo. The Mayor is focused on resuming his duties as punong bayan ng San Simon. He's focused on service and governance to the people of San Simon. If you're referring to retaliation, hindi niya focus yan. Nag-assume yung ating Vice Mayor based on a temporary vacancy. So ngayong wala ng temporary vacancy, ang sinasabi lang ng local government code natin, magbigay lang siya ng sulat, wala ng temporary vacancy, magbigay siya ng sulat sa Sangguniang Bayan, which he did, so nag-reassume siya.
And you saw that he's now meeting with his department heads to continue governance and service to the people of San Simon. At tatanda ng mesukula king National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility, dinapunsalan kaya bereng anang pangaliwa kay bat inaresto king meto nga entrapment operation king Clark Freeport, Mabalacat City inyang August 5 katukining alegasyon ning pamangikil o extortion king metong kanong negosyante king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Tunggal-tunggal na lang din Italia at inisplikang Mayor Vilma Caluwag reng issue adudurot niya ni king pampublikong palengke. Ay ng report ng Laika Gamboa. Pepalwalyang pasyag Mayor Vilma Caluwag king tutukan ng sitwasyon king bayong palengke ning siyudad San Fernando kapamilatan ning video makapost king City of San Fernando, Pampanga, City Information Office. Agpangkang Mayor Caluwag, aliliwakan ng maling impormasyon ng pokasiran king administrasyon inga tatanggap ning kayang opisina. Betong kanu kareng peka problema, yung ela mamayad upareng magtinda king palengke inya meragul kanu ing karelang pakibatan. Mula pa nung nakaraang taon, nagsimula na tayong magbigay ng notices at demand letters. Ngunit kahit ganon, nanatiling malaki ang mga utang ang hindi nababayaran. Inya pang milabas sa banwa, inyang peperala na lang abiso rin taga City Hall kalupa na rin notice at demand letters kareng magtinda. Kung babalikan ang market code, malinaw na ang list ay pribilehiyo lamang, hindi karapatan. Hindi ito nabibili o namamana. Binggit ng Caluwag in 2017 Revised Revenue Code and Market Code of the CSFP nung nakarin nung adwang bulan na mituki aalima kapamayad upa malyari ang makanselin kontrata at ibakanteing pwesto. Mga Fernandino, malinaw po, hindi ito issue ng pagmamalasakit, lalong hindi ito usapin ng panggigipit o pagpapahirap sa mga maliliit na tindera o tindero, kundi ito ay usapin ng responsibilidad at pagsunod sa batas. Pasyas ng Mayor Caluwag, aliya kanuran tuon at lalong aliya donasyon ing pwesto king palengke. Pero nililinaw natin na hindi ito rent to own, lalong hindi rin donasyon. Nung balaos kanong palampasan yung makanining sistema, malugi ya kanuing LGU kabang asahan ang magreklamo na ring mamalay ng tutuki king gustong proseso. Naniniwala po ako, matatalino ang mga Fernandino. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa edited photos o videos, mas pinaniniwalaan natin ang resibo. Ako Laika Gamboa para King News Force Pampanga, balitang tutu, King Balen, susuyo. Kayag naning masikan at malabalaw sa uranin niyang lunis, ing pangabitas ning meto nga Earth Day king Santa Ana, uli na ning Linapo Danum king Checkgate, ay ning report ng Patricia Mamangon. Megdalang kapigaganakan at abala karayng residente ning Barangay San Agustin, king Balening Santa Ana, ing biglang pangabitas ning party ning Earth Dike, king dane ning Matubig Creek, inyang abak ning Lunes, September 1. King amanwang lugal, akit lareng residente keting makalusong king Danum at manumanong pananggalan, reng ibarang basura, king check gate ning National Irrigation Administration o NIA. Ing pangabarakanoy meging sangkan, inyali na po ing Danum king sapa at meg pabitas king party ning dike. Nakakatakot po sir kasi mula po kaninang umaga na umapaw po yung tubig sa sapa. Alanganin napakadelikado po ng ng kalagayan po namin yung bahay po, mga kabahayan po namin dito. Dahil maari pa pong umapaw pa lalo yung tubig dito sir. Yung mga nakaraang taon po kahit na malakas po yung mga ulan, wala pong nangyaring ganyan sir. Ganyan lang. Ngayon lang po talaga. Kapigagan na kandareng manungkulan king barangay na mapalyaring miapektuan king masika na dagos ning Danum reng pilang bale makatok ng lele ning Earth Dike at reng marangle o reng tamnanan paleketi. Medyo ni metong bale ma'am Ken, pero yung palen, marakal, siguro mga mga 20 hectares meron, emo 20 hectares hanggang mga 30 hectares may apektuan Kenny. Mga retamang
balik itang purok 6, papunta kitang kayo, si baka lumbog naman dito kanini, pauli ni mas ganun naman ni. Personal yang main inspection king lugal, Mayor Dinan Labong bang akiting sitwasyon. For more than 4 years, reklamo na rin hortilano, di pa kinabangan, napala ko na renga kaya na ng check gate, dobo rin ko. At kita naman yan ng sitwasyon, imbes na pagkinabangan na rin hortilano, lalo yung minirakin karelang palayan. Anyapin man yan ko assistance kanini kay provincial government na magkaikopin bako, baka nitapin adya mga nanumam, patin danum, nanuno ka rin na may overflow ni, jakit ang lugal mi ka rin, ket San Roque, ang ganang kainin danum, ang kakin ka na akong compound nakalbog na. Meding epekto na ning check gate, na itaniyala ko rin ang karelang sabat, kilala, may kabarabara ng sukal, so ngayon 11 ming nga palyari. Kawani king Matubig Creek, pintalane mo naman ng alkalde, ing parte ng creek akilala, king sa inumang baka. So sana ay kinaukulan na adwan ko pansin. Then kinaukulan, salamat rin tayo punduin kaya kaming balen. Kami punduin national government, pero dapat karatang priority. Karatang balo tamang makasalba at makapamilya proteksyon ka rin bali-bali. Nung dakal mo rin perang daratang keti rin priority projects, ilang dapat gawan do. Bakit dahil kami delikado ng panauran ng kauran? Kukulay chay Labong, karayng opisyal ibat king niya at alwa pang ahensya ng gobyerno na samasa ng mesirang dike bang asigurado ing kaligtasan dareng residente. Pero after this, ang dapat nating aksyonan itong nabutas na protection para hindi tuloy-tuloy na ganyan kasi maraming masisira. At after na nakita natin ang problema. So yung mga delikado mula sa San Pablo, San Roque, and hanggang dito, yung mga protection na dapat bigyan ng solusyon. At kung pwedeng ma-realign, yung mga hindi kailangan bigyan ng protection. Kabuka na nakita ko sa inumang baka, hindi kailangan ng protection, ang kailangan ng kalsada, hindi yung seat piles. So ang mga pera, mga dapat gamitin doon, gamitin sa mga priority projects na dapat ayusin. Samantala, king phone patch interview kang Engineer Ruben Llamas, Division Manager ng Pampanga Bataan Irrigation Management Office ng NIA Region 3, penigobran de kanung itas rengagang check gate aparti ng Pampanga Delta Irrigation System. So yung pong nasirang earth dike ay part po ng yan, parang dike ng DPWH sa upstream ng ating San Agustin check gate. Pero upon assessment nga po, na ngayon po naitaas na natin lahat ng gate, kaya po lahat ng basura na plus out na. Makipag-ugnayan lang naman kanuking DPWH para king pamanyamasan king may bitas aparte ng dike. Follow up din yung pinatitignan ko po yung possible na kuha namin ni DPWH para siguro makapag-sandbag o anything na magawa dun sa ating dike para po yung nabigtas. Hindi na po siya makuha ng tubig ulit. Balaos naman kaning koordinasyon ng niya king LGU, Dikil Keti. Samantala, kaybat ng minaus Mayor Labong king Kapitolyo, tambing yang para lang backhoe in provincial government, bang tanggalan ing makabarang basura king floodgate. Ako po ay Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kayo lang ang tabayanan. Food and Beverages Expo ng One Pampanga, maganap king Clark. Papil ning FEDOA, king panyulong na rin komunidad, kikilalanan ning LGU. Active Park, king The Infinity, bayong pasyalan king Ciudad Angeles. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino.
Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Good news para kareng kay katamong health workers sa magsilbi inyang public health emergency pauli ng COVID-19. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Tokluking 6.7 billion pesos ing pepalwaling Department of Budget and Management o DBM para king pamamayad ning Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA dareng medical workers. Agpang kang Budget Secretary Amena Pangandaman, saklo ning pondong iting kabilugang 1,411,546 FEBA claims maniba 2021 hanggang 2023 dareng magobra kareng local government units, pribadong ospital, state universities at aliwa pang institusyon. Ing pondo, ibatya king strengthening assistance for government infrastructure and social programs o SAGIP, lalam ning unprogrammed appropriations ning 2025 General Appropriations Act. At tatanda ng inaprobahan ng gobyerno ing pamamiyay benepisyo at compensation kareng healthcare workers at non-healthcare workers amig silbi inyang public health emergency pauli din ng COVID-19. King kabilugan, may git king 121.3 billion pesos ing pepalwal ning DBM para king special risk allowance, health emergency allowance, COVID-19 sickness and death compensation at aliwa pang benepisyo kalupanan ning meal, accommodation at transportation allowance. Inyang 2024 inyawad ning Department of Health o DOH ing karagdagang 27.4 billion pesos para king FEBA at nganing February 2025 binayati king 6.7 billion pesos. Kukulay chay pangandaman king DOH na pabilisan ing pamandake kareng benepisyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Food and Beverages Expo 2025 maganap king Clark. Ban ipakit la ring ali-aliwang pamangan. Ay ning report. One Pampanga Food and Beverage Expo o OPFB makatakdang marapat king September 13 to 14 king SMX Convention Center king Clark, Pampanga. Ini Mukabud Expo no ne plataporma kayabe ing karelang partnership king Hotel and Restaurant Association of Pampanga. King Malyaring Expo ati na makasadyang exciting aktibidad kayabe na ing culinary cook-offs, barista challenges, chef talks ampo live demos, fireside ampo panel chats, ampo networking back-to-back meetings na mamaya insights ampo practical akebalwan para kareng tumagun. Agpang kang Prudes Garcia, Mekeni Food Corporation President a major sponsor ning OPFB, ing Mekeni metong yakanong produkto ning inspirasyon, iba't king pamisan metong ning metong nga komunidad. Makita ko yung One Pampanga, I felt so interested because sabi nga, we are now going global. At sabi ng mga nakakatanda, before you go out, mamaalang ka muna sa mga magulang. And I think Pampanga, dito kami nagsimula. Agpang naman kang Chef Felix Asuncion, Chef and Lead Convener ng OPFB, asahan na kanong daratang nga banwa, akit la kanureng pavilions iba't kareng may yalawang bansa king expo.
Nyali mo deng lokal ang negosyo ing magpakit kareng karelang produkto, nune pati na ring mga regular brand iba't kareng aluwang bansa. Next year, you'll see pavilions of different countries. And that's our vision po. No? Makita po natin na ang Pampanga is really a hub and gateway for not local business but also international. Plano mo rin ng OPFB in Quarterly Foodpreneur Summit bang akalapin insights direng food entrepreneurs kareng aluwang rehiyon. We're very excited to invite you to our expo this coming September 13 and 14. That's Saturday and Sunday, happening at SMX Clark Convention Center. Ako po, Irae Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Manuwalaya Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lasatin na mas apalawak yung saklo ng DepEd feeding program ay ning balita. Susulong ng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lasatin Jr. ing pamagpalawak ning saklo ning Department of Education o DepEd School-Based Feeding Program bang miyabelareng high school students akulang king nutrisyon. Lalam ning House Bill number 4173 sinumiti inyang August 28, 2025. Alwa mo ring kinder hanggang grade 6, ring dapat kanong makinabang nune pati mo naman ring grade 7 hanggang grade 12. Ing bawat pamangan at inyang alagang ebaba king 35 pesos at malyaryang baywan agpang king inflation o rekomendasyon ning Food and Nutrition Research Institute. Makasulat mo naman king panukala ng Lasatin na makisaupan ning DepEd kareng pengari at organisasyon king pamagsadya at king distribusyon ning pamangan kabang didi ng prioridad ning SMEs o Small and Medium Enterprises at community-based suppliers. Kaugne naniti sinampane mo namang Lasatining House Bill number 4174. Alayong magdagdag 300 pesos balang bulan a cash grant para kareng balang anak edad 0 to 2 years old lalamning Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps bilang pakibat king malnutrisyon king mumunang 1,000 days ning meto ngayanak. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Balaw sing serbisyong legal na dadakin ng abogadong konsehal King Ciudad Angeles ay ni-report ng Patricia Mamangon. Ali ganaganang kabalen ating malagwang akses king legal a konsultasyon no notaryo. Lakwas na nung biglaan ng pamangailangan. Maralas, limitado mo naman ing kebaluan nung nino'y gustong apekot nangan para king karelang kaso. Inya naman, meto nga makabaldugang kimut ing tataglos ng Councilor Attorney Jessel Ann Dayrit. Ing pamamie libreng legal a konsultasyon at notarial services kareng residente ning Angeles City. Misan king pabulan, akit siya Attorney Dayrit, ketiking Barangay Santo Domingo. Bit-bit, ing kayang advokasya na maratad serbisyong legal, kareng balang Angelenyo. Mameta mo pong legal na serbisyo, Kenny, libre po yung notaryo, ang po yung legal na konsultasyon. Dati na pong gagawa na niya, at may balik tamo mo po, Kenny, ngayon po, yagyo ko po once a month po, Kenny. Duduro chayti, kareng niyayaliwang barangay ning syudad, bang mas marakala kabalen ning makinabang. Opo, actually po dudurutan po karamialo ang barangay niya po Kenny po Santo Domingo kuno ka rin ko po makatok ng ngeni kakukong barangay every once a month po chuko Kenny pero po dudurot kami po kay barangay at bala pong Biyernes ing opisina ko po kay Santo Cristo maka-open niya po legal na konsultasyon po libre ang pang notaryo karon simple pong dokumento. Kawani Keti, makabuklat siya naman ng kayang law office balang aldoning Biyernes bang tanggap kliyenti kapamilataning appointment system. King makanindi ka nung paralan, maging balabalaos at sistematiko ing pamamie libreng saup legal. Para kang Dayrit, mo iti parti ni kayang obra bilang abogada nune metong panata bilang dating law enforcer. Meg Silbiati bilang pulis, ngeni meto nga konsehala, chairperson ning Sangguniang Panlungsod king Committee on Peace and Order. Bit-bit na pamurin ing malasakit, karasking kapayapan at hustisya.
ito pong alalapit tayo po yung libreng legal na konsultasyon na po pong libreng notaryo karentaw na pong karagula bagya karela kasi po din haliwata mo pong kabalen alala po talagang pamayad ka rin abogado. So mapilan po kaya kami abogado, mamaya kami pong legal na serbisyo para po makasahop ya po karela hanggang pakanano po makasahop tamo po karela na atin la pong puntalan, atin lang pikot na nga at atin la pong puntalan na kareng notaryo minsan po 5 dalan niya alilibre tayo po maragula pong bagya karela. Ing Kapitan ng Barangay Santo Domingo, pasalamat king programa ng Councilor. Napakahalaga po nito sa ating mga kabarangay dahil po yung instead po na pupunta pa sila sa mga private lawyers, ang mismo pong ating pong konsehala, si attorney, ang nagpupunta po dito sa ating barangay para po makatulong. Napakarami po, iba't ibang klaseng problema na legal ang usapan ay kanya pong natutulungan ang ating mga kabarangay. Maraming salamat po. Para kareng residente, maragulyang kapasnawan ang serbisyong iti. Maragul kasawapan kaya kami taga Santo Domingo ang sawag ng Attorney Giselle Dairit, lalo na kaya aming pakakanulo at pasalamat kay legal pisasabihan ang maying libriya kayo. Marami na salamat kang Attorney Giselle Dairit. Magpapasalamat po kay Attorney Dairit sa palibre po niyang notaryo kasi malaking bagay po sa akin to bilang isang solo parent na rin. So, yun po, maraming salamat. Salamat kasi po attorney po, maragul South King Barangay ni Kempo Santo Domingo. Libre po niya kaming kain konsultasyon. Maragul po sa kasi mal po yung kain. Ayun po, pasalamat kayo po siya po kinasusopan ko. Alam ito niya po pala. Ang salamat po. Ginaransya na namang Councilor Dairit na isunduing proyektong iti king Siyudad ng Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Deni parimbalitang Kapampangan. Bistat man kikilalanan ng global market, manatili ang mantabi at aktibo ng McKinney Food Corporation king local food industry keti Pampanga. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Kabang lalawak king global market, pamurin mga lingwan ng McKinney Food Corporation na suportan ing local food industry at niyayaliwang makayagne king serbisyo king rehiyon. Agpangkang McKinney President Prudencio Garcia, todo suporta ing kumpanya king One Pampanga Food and Beverage Expo uling babalik da na kanuniti nung nukarin niya meni batan. Yes, si Garcia, king Kapihan Media Forum ning Pampanga Press Club o PPC, king Swiss Hotel Clark, kayabe ring lead convener ning Expo, adina Chef Felix Asuncion at event organizer Chi Basco. Sabi ko, we are now moving on a global arena. We want to show that McKinney is not just about our hot dogs, about tocino, longanisa. There must be something. So we'll be now celebrating our 40th anniversary by next year. So ang topic namin dito sa McKinney grupo namin is not just about what we have achieved as a company, but more so of what we can contribute to the community. Iba't king backyard business daring ni Sawang Mestra, adina Felix at Meding Garcia king Porak, ngeni 40 years ne king industriya ing McKinney. Akabyusa neniti ing pinatubo eruption, Asian currency crisis, bird flu scare, at COVID-19 pandemic. Para kang Garcia, maulagang ma-inspire laring small businesses at start-up. Kaya siguro ito yung magiging role namin dito sa is we want to showcase that also for those small businesses, mga small major present magsisimula pa lang, we want to inspire them. Mahirap pero hindi siya imposible. Ngeni at tsunala king 23 abansa ring McKinney products. Agpangkang Assistant Vice President Marilu Olalia Uy, kabilang keting US, Canada, Australia, Middle East, Japan at Europe. Exclusive yan naman ng McKinney bilang only PH meat company na malyaring mag-export heat-treated products king Japan. We're happy to report that we are present to more than 20 countries. I think we're 23 countries and counting. Thank you po. Our major markets are USA, Canada, kung saan po maraming Pilipino. Kasi we bring our products closer to Filipinos around the globe. We're also happy to announce that we're still the only meat processing company that can export directly to Japan. We're the only company that can export heat-treated products to Japan. Nandoon po ang famous na picnic hotdog natin, ang longganisa natin, yung McKinney longganisa, and of course, the marine items. Kawani king sikat na picnic hotdog, tocino, longganisa, fish balls, squid balls at kikiam, mag-produce nala namang halal certified goods para king Middle East market. Samantala, pepasyag na namang Asuncion na yung Food and Beverage Expo, mo basta Food Expo. And also, it's actually, if you're going to look at all the exhibitors, it's a end-to-end, it's a full-scale ecosystem. Kung makikita po ninyo, we have the financial sector, we have the food sector, we also have the housing, and under one po. Kumbaga, umiikot po yung ating expo, not only just, of course, the focus is food and beverage, but we also engage and consider yung mga
services po within the ecosystem. Ganapan niyang One Pampanga Food and Beverage Expo king daratang nga September 13 to 14 king SMX Convention Center, SM Clark. Asahan niya iting maging grandest food expo king Central Luzon nung nuka rin bidala rin chefs, food manufacturers, service providers at aliwa pang big players king industriya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Abe, interesado kang maging reservist ng Philippine Air Force? Balaw siya makabuklat ng recruitment keti. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Penimunanan Colonel Mark Anthony Yambing, PAF Commanding Officer ng 2nd Air Reserve Center, ingkulayit para karayng Pilipinong bisang makyabe bilang reservist ng Philippine Air Force o PAF. King pasyag na niti, King Pampanga Press Club Kapihan, King Swiss Hotel Clark, Ngening Aldo, sinabi ng Colonel Yambing na kasalukuyan at yula king 3,600 reservist, reng at king serbisyo, inya mo makabuklat lapamurin kanu para kareng mas marakalpang voluntaryo abisang magserbisyo. Nanulapin reng kailangan o requirement bang maging reservist ng PAF. Atin mo naman kailangan na training keti. Manyaw siya Colonel Yambing kareng interesadong kabalen, amakyabe king PAF Reserve, bang pasiknangan pa, reng kasalukuyan na 3,600 reservists. Ang reservists po natin during peacetime, they are continuously training. Every reservist is given 30 days mandatory to serve for their training. Iba-iba po yan. Merong training na binigay namin. They participate in CMO activities or civil action activities. And that's 30 days. They are given subsistence allowance for each day they perform their training. So that's 350 to be exact. Sa bagong inangat po ng ating presidenteng subsistence allowance. So 350 per day. Now, during extreme emergency or war or invasion or rebellion, na kailangan na po nating immobilize. The word is mobilization. The President's authority po, through that President's authority, mako-call to active duty ang ating mga reservists. Papakit ning liderato ing pamanutok king kapag sadyan, training at suporta king national security. Samantala, kayabe ng Colonel Yambing king PPC Kapihan, Lieutenant Colonel Isa Feliciano. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Inyang Sabado, pesinayin niyang eleksyon na ring opisyalis ng Federation of Homeowners Association o FEDOA San Fernando, ay ni-report ng Patricia Mamangon. Kinilala ng Mayor Vilma Caluwag ing maulagang papel ng Federation of Homeowners Associations o FEDOA king siyudad ng San Fernando lakwas na king pamamiyaustong impormasyon nung naning dapat tutukan at di na prioridad ng lokal na gobyerno kareng niyayaliwang komunidad. King salukuyan at yula king 60 reng aktibong Homeowners Association na kabilang king FEDOA. Agpang kang Mayor Caluwag magsilbi ang teteng organisasyon bang mas maging masali ugnayan dareng residente at ning LGU. Mas kuswelo ko uli nga ting FEDOA kasi ning karagul role king karelang sasakupan king karelang subdivision nung no ka rin makatok ng la. Kasi itong alang FEDOA alalang boses king city, king LGU nung naning tang pamangailangan da. Kasi ninong magsalita kaya tang pamangailangan da nung alalang officers, di ba? Anyan yung karagul role in FEDOA kasi ilang maging boses da nung naning pamangailangan da kareng kanya-kanyang subdivision da. Pepasyag na itining alkalde king gewang eleksyon dareng bayong opisyal ning FEDOA inyang August 30, 2025 king Vista Mall San Fernando. Rete naman reng bayong alala opisyalis. Pasibayong mihalal bilang presidente Ilito Mangune.
Vice President naman ni Benny Ginto, Secretary Margie Lingat, Treasurer Alice Dumlao, kabang Philip Kiambao naman ng Auditor, kabang PRO naman ni Jano Campo at Michael Barbadillo. Orete naman rin miyembro ng Board of Directors. Asahan niyo po na patuloy po kami magseserbisyo ng tapat at tunay para sa mga homeowners ng City of San Fernando. Kantabay po natin ang ating punong bayan, ang ating masipag at mahal na Mayor Bill Macaluwag, na kung saan talagang full support, hindi lang po yung talagang mismong salita lang, talagang sa gawa, naasahan po natin siya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya namang silipan ng pamamuklat ng ligligan parul ngayon Banuang. King Report ni. Formal neng inumpisahan ng selebrasyon ng ka-117th Giant Lantern Festival ng Siyudad San Fernando, apakyabayan na rin apulong barangay ng siyudad. In kick-off program, penimuna ng Engineer Noel Gomez, ang chairperson ng GLF Executive Committee 2025. Ang pinaka-primary rule yung sa mga participating barangay natin, so naging focus yung traditional na mga yung pag-ilaw ng mga parol natin, yung traditional, yung bang talagang manual ba? So yun ang isang ano natin na pinopoint sa kanila na para yan tuloy-tuloy na ano. Alam naman natin because of technology, so ano ng mga barangay ano natin, mga participating barangay na ano pa rin, manual ano pa rin nila, yung rotor na ginagamit. So yun ang expect natin. Inagong laketi, reng hanggang opisyal at manungkulan ng siyudad, apeni muna ng Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Brands Gonzales. Ito pong event natin, syempre dahil tayo ang Christmas capital of the Philippines, marapat lang po na maging masaya ang Pasko dito sa siyudad ng San Fernando. Hindi lang po dito sa siyudad ng San Fernando, kung hindi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Masaya ko po at matutula ko po na ating tamo pong programa na Antikanini nung no ka rin adidinan tayo pong importansya ang pong kahalagahan in kakatamo pong kapaskuhan kaya ni po king siyudad na ning San Fernando, ini pong kakatamo pong lighting of Christmas tree kaya ni po king Robinsons. I hope this will symbolizes hope and unity despite po kareng malilyari king kakatamo pong bansang Pilipinas. Balang barangay partisipante king ligligan, tinanggap 400,000 pesos sa subsidy para king karelang parol entry. Makasadyayang ganapan ng Grand Showdown dareg makuli at higanting parol king daratang December 13, 2025. Bida ing creativity at gelingan dareng Fernandino Lantern Makers. King papalapit na Pasko, asahan niyang mas sumala at mas maging masaya ang siyudad San Fernando, ing magsilbing lantern capital of the Philippines. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino.
Kung toro papali o mitatas ing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dahil pa rin balitang dapat tamong tutukan. At lung kabalen artist, ing ibida ing karelang artworks, king art exhibit, king Vienna, Austria. Ay ni-report. At lung kapampangan artist, ing asahang ibida, ing talento, king pagtitipon, a Festival of Filipino Arts, king Vienna. Meto nga art exhibit, abida la rin niyaya liwang Filipino at European visual artists. Ing event, penny mo na ning Bastidor Art Project ng Norli Meimban. Kayabe, ing sige, the Artist Network, king Vienna. At ibukla cheti, king darata nga September 15, king City Gallery Vienna. Kayabe, karengkasan metong dina Ivan Joshua Garcia. Kayabe ya naman keti, i-resin artist Arnel Garcia. Banwang 2000 pa, inyang magumpisayang gawang Obre Garcia, agawa kareng resin. Sa gawa na kang gawa, at pobre mo magsalita rin gawa mo. Mata naman. So, nung ating mga basher, sigurado atin pwedeng ala. So, datang mag-bars kaya, gawam na lang inspiration dito. Kasi, itang mali mo, miya kakit ilakakit Nya, ako pa salamat ko karon ba, share siguro hello. Nya, mababiyasa ko rin ang guy. At the same time, ito, to inspire. Dapat kanong makasabela ring artist, king mabilis, apa magbayo ning panahon. Dapat ikang matuwang artist. Dapat naman matuwan So, kaya pa, siya target ang middle. Tugi ka rin Nung era, tinugi, malakwan ka. Anya, takal matuwa kung artist sa mo de-depress uling may ko get ang traditional. Dapat modern tayo mag-adapt ko. Contemporary tayo na po niyan. Hindi may pong kasi nung alang modern, alang traditional, alang contemporary, nung alang modern. So, ba't yaring ka rin? Pwede yung pong ibang galit. First time na namang makyabe ning glass at metal artist ay Ron Salazar. Banwang 2001 pa, inyang magumpisay ron, king kayang pamaggawa, kareng obrang gawa king salamin at metal. Maulagay ining exhibit ni, bukod king first time kong makyaben exposure, ang pong kitang king alwa kasing international art ang emo king aesthetics ang pong dakal aspeto ng artisan. Proud lang ibida king international stage, inggelingan at creativity da ring kapampangan. Patunay yakan iti na agyura makipagsabayan kareng international art exhibit. Kapag nasana niti ing ituglong ing kultura at komunidad nung nukarin bibida ing talento da ring Filipino at European artists. Ing exhibit ibukla siya king publiko manibat September 15 alas 6 ng Bengi king City Gallery Vienna. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Ang tutuking balen, susunod. Full support ipapakit na rin celebrity personalities at dina Julian San Jose at Raver Cruz king launching ning Lunes Malinis campaign kareng adung eskwela king lalawigan. Ay ning report.
Mas pepasik na nga ne paning Eco Protect Management Corporation o EPMC. Inkarelang advokasya para king kalinisan, king pamagpalawak pa ning Project Malu o Lunes Malinis inyang Biyernes, August 29. Adwang pampublikong eskwela, ingag na mag-host king kick-off activities ing Mawake Resettlement Elementary School king Mabalacat City at Santa Teresita Elementary School king siyudad naman ning Angeles. Benny muna niya mismong EPMC President and CEO Alain Tan ning programa, kaya bereng lokal manungkulan tubod ning Department of Education o DepEd, reng mestra, estudyante at reng tengari. Sama-sama tayo sa pagbabagak. Mayor Jel Daquino ning Mabalacat, saludo king programa ning EPMC. We are very thankful po sa kanila. Sabi ko nga, they symbolize as a servant leadership and our community partnership patungkol po dito. Kaya we are very thankful po sa Eco Protect, sa pamumuno po headed by Miss Alain Tan. Nandito po siya. Kami po nagpapasalamat po sa kanya. Level up mo naman ng suporta king programa nung lukrin Mekisan Metong Laketi. Rank celebrity personalities adina Julie Ann San Jose at Raver Cruz. Ing singer ay Julie Ann San Jose pa mismo, ing memye boses king opisyal na jingle ning Lunes Malinis ang magsilbing paganaka na agyuyang gawang makule at mas malinis ing kakatamong paligid. Kapag nasaning Project Maluing gawang sustainable at impactful, ing pamaglinis, mo basta king pamanugse basura, nune pati king pamag-recycle karang single-use plastic, bang maging school chairs at aliwa pang gamit, aapa kinabang nandareng estudyante. Napakahalaga po nito kasi ito ay holistic na approach sa ating mga problema. Environment friendly na siya, tapos yung mga bata matututo rin na mag-gather ng kanilang mga basura para gawing kapaki-pakinabang na upuan na idodonate naman ng Eco Protect para sa ating mga schools. King balaw sa suporta ng publiko at ring entertainment icons kalupa ning Julifer, asahan na masikan niya pa ing kampanya para king meto nga malinis, ligtas at responsabling komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, Masuyo. Bayong pasyala ning bibidang ini king Ciudad Angeles, akit king The Infinity. Ay ning report ng Patricia Mamangon. May bagong spot na pwedeng puntahan ang pamilya, barkada at fitness buddies. Bukas na ang Active Park sa The Infinity sa Angeles City, isang modern outdoor space na libre para sa lahat. Pinangunahan ang pagbubukas ni Tyron John C., Infinity OIC Bernadette Antonio at Deputy General Manager Laverny Galang. We're inviting everyone to go here at the Infinity Active Park. Enjoy the facility. Expect more na lumaki pa if talagang successful siya at talagang ma-utilize ng mga tao dito. Open ang park from 6 a.m. to 9 p.m. Mondays to Sundays, even on holidays. Dito, may play zones para sa kids, fitness stations para sa mga health buffs, at malalawak na open spaces para sa bonding, relaxation, at creativity. My daughter Harper talaga namang nag-enjoy sa paglalaro sa play area. I love it here at Infinity. I love it here so much. Love it. Pwede kang mag-exercise, maglaro o simpleng mag-unwind kasama ang pamilya at kaibigan. Enjoy po ka lang anak. Mas masanta niya po ito.
naglibang la po rin anak, and then, ito, balilibang la rin po rin pengari, syempre po. First time kong nintakeni, so masanting nga po. Sana malinis, itayin ko santing nga. Matatagpuan ito sa The Infinity, Angeles City. Kaya, tara na! Experience the fresh air and fun totally free. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokalapamang balita bilang panatang serbisyo karin sa Blang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.